Habra, habra, habra. Song kapring song mene yong kali song jeli kalau berkriat. Dingi hab yalau matap ne. Hab yalau matap ne, makeup ne. Oh. Rengali dengan rumah makan bor. Ya, kamar juga kita bawa gitu. Nah, susu bisa kriat. Superman. Ya, tuh. Isu kena cibur di dalam rumah senang iba long entertaining. Ya kene gajinya lang kene kopor. Tingang ada unong keren lese wakatu kene geles. Tenrei ngam kuah bangan keren tang manga ngakua iki pai-pai bagi keren tang si gedian. Kabangan kuah kan bu kene gajame kalong kene. Kamau mutho hangno. Mamu tua hangno. Mamu tua hangno. Bublai sibun. Ngatrain dewa ino ke jalan lab ya. Akran baik. Di konstituensi dan rehagani kesengi panilala penplat ke por bagas dokumen panyoyo jak hagani ka konstituensi ke jongpi. Namarkan ni ke konstituensi. Kani ke konstituensi kadai ka kut jong ka sain perkhat jong ka PPP. Habo om ka kut kamut ka kenro ba. Kanong krem konstituensi kadai ka kenro kadai ka kut jong ka PPP baka sain perkhat jong ka clean politics. Namar day nangne bapila say yaw nongelam om day tang unongelam jong ka voice of the people party. Unong yaram jong ka ri baka judgment ri. Kublai sibon yapi di pada nongkrem. Kajing start jongpi, kajing sampang jongpi, kajing yonong jongi baro. Lem dadai bapi pi saya iba arden. Lese ka BPP menta karang kia hakarnai. Dinaman kata kadau pila saya iba arden. Kane ka nongkrem constituency, kadai ka kut, kadai ka kenro. Naga benta ka sain perkhat jong ka clean politics. Ka sensyar kadar ka bakut ka basuba barna aibu ilau blai barang ba ka jing start ka bawla ai happy dinong tabot bila ai ka jing job ka budan burom ye ibarden pi ai ka jing kersyani bara pi kersyani kami ka ni ka party menta ba ka ya cha prangkum ne ban ngin ye thau ya ka history ka batmai naga benta ka jadmer riu jumi nang le sakha katan ka tien ka boong ba ki juwan ki riu ki ba krau sa ka ni ka pakai tamakin juwan man kapor. Kita kinong yalam kiba kraw kiwan sisin hakasan posnen. Sisin hakasisfasnen. Dinamar ba nila ami, nila umi unong yalam ubokom kuni. Ublay ulasay, nyimday ban penlero ay yagane kakabu. Dilong kakalong jagat baja na po anong krem constituency nangne na po mamuto. Nginay bet ya ka solid support ka jingkursan ka barat ba ka papura ya iba kit kumu candidate jong ka BPP namar ka jingkursan jong PAE ka jingkursan ya ka BPP ka jing aimen sim ya iba arden bat kalong ka jing aimen sim ya niru ibaron hapo jong ka party parari nga ko akan penkenau ya bi ka jai penriu jong wala kalong ka matang sitro ha ka partai henry ngila say Yaki real crowd ki nongilam ki ba crowd na gajay man real jongi. Tawa omman kapor. Nila say yung Reverend JJM Nichols Roy uklur ubateng sentam na thain sa tila mengi jong kari India haka politics jong kari India. Baday mauba sa indur ya ka seksyon lari ya kani ka kredit ka bahan real ka bakiong ka jingsun syar lang baga district council. Pimla ban pendam ni kisla jong ka history yaki mati jong ubajoy. Ula don hagari ka jongi ula aya ka jing syari. Hadin jongi lami sa kinong ilam kum ki jongi ba hawar nyota. Ki bariasa hapo parlimen jong ka sarkar India. Haba kren maki singap jar ka baro kawai kari India. Hadin jongi ba hawar nyota lami say Profesor Gigi Swell. Iru ila persyang banum banlang ya ka jay konreo ila form ya ka PDIC. Kawai na kisang runum hakatukopor kapapenki yang upa jo kari kabrim nyo grab jongi ila persanggap to gane tenrei kalakut no kejingalam jongi
Hadin balakut kejilam jong Profesor Gigi Swell niladuna yakin nong yalam kat hadu palapoi kepor mangiong kadon kata ka leadership crisis kadon kajing pandon kajing kerdu yakin nong yalam hoi nami ki politician Henry ki politician nani ki nong mi kemat jongi kindai ki bakup ya ka dur bakador kum ki nong yalam kikut tangan kisau kunro jong ki constituency Dena markata kanau ngimla banten ni cip benestar don kibalayo cip benestar tema kibat tang arsnem kibat tang cisnem don lele kibabat tang daki penai ya gari kami lele lam daki wei pat kijai penriu kibak kamduna ya gejing don dekot hake ye assembly laju ong harum haneng hangne hangtai baimat kamhe udak jeng kenya apusau ya ulai pun riu Ndai bahaya uang pusau yang lain penriu Handai kadai dan leadership crisis Kajing bang don yakin nong yalam Diuplay ulah say kumya ibang arden Ibang kloy ibang IT lah kajong kajing yam Ubriu ubaran kajing sempang Ubriu ubaran kajing yung isngay Bar ubriu ubak kloy ibang ay kajing segri kajak penriu Ngide ibang ay kajing kersang Balay ngami siya kani kasahin perkay Ngangade unong hikay hapo Sinot College Bun ki students ki biwan pulia na kani kathain hantai ha college ke jongi. Hadin bagay iba aran i perkaya ka clean politics campaign. Hadin ba isen ya ka voice of the people party. Hadin begini ki paralog jonga berkiwai kili rung berkili snok ki hane. Kani kalaktik kalakta ya ka mensen jonga. Laga kini kini ramba bati sama jonga jai benriu ki mi sakman banyakun na kabanta ban sandur ya kari banya ka jai benriu. Habang kitray na kabanta ka laway juga jay benriu, kitray na kabanta jonga, kitray na kabanta ki khur kiti jonga, kitray na kabanta ki persa jonga, kitray na kabanta ki parakher ki paramer jonga. Teka jingkali ka ba miya ka doon jonga kalong tangsilan. Laramaki kiya ki kisah le ngaday way mga bangantiyahi. Ngam day bang siyang kliti. Dahil naman kata-kata nga meet na ki kamra class. Mayar rung lang hagane ka jali. Bangaong bangnya matlang ya kecenge minadon benta banyak sandur ya kari ban siya thnum ya kecingdum kamha batbe ya isyarat ban ya kabasu thnum basu ya thu kana ha kidukan sya pada di yang desem dangla baai ya kecing kersan ya ganu kaseng la ne ginu kirong ba kibatrei na kabanta kari be kecai de namar kata daw mamami Syekhman Teparari namar kata kenau namne na po nong krem horkit hordang nyimdei lanu bandum kersyan ya ka PBB namar de tangane ka parti ka bangilan jingkermen menta bat de haga sinyalam jongi barden bangin sala ban penwandur ya ka riga jongi hagis ngi kipor di badangan di menjur berai kitu kersan ya ibakit ada ganti how pra Kau kubla isibon. Teparari naduk benda yong siong bayi bakit idang kena. Biong bakit idang kena. Kapag penong ipi kalong tanggan ni. Ngidai bang sumu ya ibakit. Bon na prenjongi kibayo i kejine ya kakya kason hakari kejai benriu. Ngisau tu ha. Ya umau bat ya uprek ubatar na kikijak jongi. Hanray kanong wat na prek jongi kibakroy ban mi hakamaran yele. Ibakit ilami sa kamaran ban yele. Nasubha ban kerpa ipi ban ay kejing kapti nagabantay bakit. Tambay ilami sa makan sularu kalare uway umau jam jo kejing jong. Namar balay idon ka jing slur. Idon ka jing nur ban mi syakma. Kane kapor, kane kajuk menta kane kapor bagi samla. Kiba don ye kajing ke khale ye gari be kajai berriu. Kiba krang ban a ye kajing syukri ke basina sisa ye gari be kajai berriu. Krang dak pa ye kajing mentoi sibet. Kum ki jogi bakit ngidei ban a ye ki kajing kersan. Lami semaran ila IT kapor jumi ye kajing start ka jumi kat ka baidon. Bain syakri ye gari ke kajai berriu. Ngimdei ban ye no ye dan leiru. Ngasukwa ban tangkan ni. Biong i barang kena ngaong i pitang kane ban penlim ya kikin jaramha ban penlim ya kikin jakoliat
Don kam ye kikin jatebe. Don kam ye kikin jatebe. Bapre yo kini orang pak kini orang hak kini bakum kini. Namar kata tahu ayu yo beli banane na po keren. La sayo sama ubakum mai. Ubadon sisa ya kajin kekali. Teparari hani le tu yang amatan ba kibayala election don tang lainut. Dai lainut ya. Lainut. Bakit ibe way na kaliang juga Voice of the People Party. Way pat kiong hana ubah syuele umno independent. Kiong independent. Tongan batai semua independent. Haga jingi iyo nga ubah pek perman. Namar nga ngade unong hikaya ke politik. Ngade ubah hikaya ke subject political science. Nasutu ubah ke curi juga. Haga jingi iyo nga hangne hapo nong krem om dan independent candidate. Om dan independent candidate. Kamu ayu independent. Independent kamu unong yale ubangat dud. Unong yale ubangat dud. Haga jungi ijo nga unong yale ubangat dud nang udon tang udependent candidate. Dependent candidate kamu unong yale ubasate. Banong balakte. Lesi lakte na kumut. Lesi lakte na kli. Lesi lakte na kijang. Manong balak pentip. Lakte. Udon unong yale ubasate. Don kibiatu yang hana kasembol dari molonai. Dari kita. Dari molonai. Tidon kibaong nang ni ba ude molonai kot. Ude kunca molonai kot. Karena ini molonai kot nang hambiang. Ulah mendai man molonai notos bro ganti. Ulah mendai kunca molonai notos. Temri ngecumi ijo nga kelomba. Une umolonai ude umolonai yapang. Silapan nang no renang no. Ba une umolonai yapang ngenetu ibi. Ude penhaban siu ya kador. Hapan siu ya kador. Ubaran tu umolonai. Tenamar bang siu ya kador tu umolonai hadir juga election. Kindi upada. Kindi. Kiwan bang peni dong umolonai. Halendet jong umolonai. Kaap ke jinglong merau. Ngimtre dalam IRUM. Ngin kentai bagi di bakum gini. Parari bini-bini siya. Namar giliyo iya ka game plan hangni. Mdon kising hangni, mdon kot hangni. Kadai ka alliance. Namar kelihatan lupa hangga MD. Dia namar kata kerau ka jingi penbait kalong kumta. Tikipat ba? Kani ka parti NPP ya batai ubri hana kadai kalong penbait ba. Kanong penbait ba? Kalau ang bro bengiap penbait kan kasan snem baru ya bi, kasan snem. Dan mereka mentah upai ba wasa. Mentah kadai kapor upai ba. Hikai kala ya kita kinong penbait. Pijit una hikai upai ba apa isai. Kan sapoi kapor bakinong penbait kin sabit. Kan sapoi kapor bakinong penbait kin sabit. Namarana kim job election su kim yo su ya kapor. Kinsa B. Don kiboong balik sehapan tepjil yaki hapan penbam jaga yaki ngaliling ngoong yo hap tep hagapi kita kai jakasong lagi babi. Hap tep haga mental jin. Namar kibri ki bala video ya kabor kindu ya kabor. Gin klebi. Namar kata kadau gila i lupa ya ka game plan jong jogi. Te koki pai ba nang ina mo mutho na Nongkrem constituency syukan pai bagi. Kata kani ka kubor na kaliang jogo Voice of the People Party. Namar ni kwa pantay ya gari pat ya kay jang. Te kani ka way pat ka party kani kay ka kongres mo nagakti yo. Te kani ka party kala kam kenti kong dai mangi kiba ay ka schedule. Dai mangi hana kiba wala ay ka schedule. Tohang no, baay ka kongres ka schedule. Hagajin po niya itong ako unang hikaya ka political science. Ya ka schedule lawanra na ka constituent assembly. Kadon sa kaway ka special committee nagabantang ki Riulo magartang sa kailaman ni Jogar India kapaki sengru sa ka sub committee hapo ka jingalam tong uprinya ko pinat bordoloy hagito gipor. Kapag ikot, ya kakak ko pinat bordoloy sub committee. Day katama committee, kapag sa idur ya ganay ka schedule.
ban udai uba joy uba saindur ya katu kadai ka constituent assembly kadai ka Kombinat Portoloi Sub Committee ban ya kam try ya ka constitution jong dia kalon ka menteri nama balai ka constitution jong India kikintin ki baning kom tam ratho ka constitution jong dia betik ka tho kono ka constitution jong India ka tho we the people of India ka khamong we the Congress Party hamo tho ang Congress Party ni kinong song jong India ni ai haladi daladi ya ka constitution what ya kam try suha kini gibril mamsu belai de kam try jong di nama kini gibril onda habat bila asong hagabor ki kamlut ka eka bador ki kamlut ka eka bador pati kuah pantenya ta kabor buat eka ri bekerja ri betul tidak maga aku ki parari ka bang aku Malaysia tapi kalon kagani bagani ka khnit ka ban reo ka district council ka dai ka nong kenti jong iki khasi nama la saindur ya ka ada ukasi ka dai ka kupinat bordoroi ka ba saindur ya ka Tenre yang kecil sisa baro ki provisions ki badan haka 6 schedule ki jenat ki badan hantu dei Reverend JJM Nichols Roy uba saindur ya ka. But siban ka na kecil saindur kalong hangni hasilong haka kendau kejongi sulit pendep ban aya ka presentation hapo dali ya ka por bagi asanya ka constituent assembly. Namar kata karau kadai ka non kenti jongi ngasmo bagi de ber ay ka buram ber ka jingero na ka bantau ni riu crowd jo ka riu Reverend JJM Nichols Roy so ka ay ka buram de ka jing kapti. Uni udah sisa ulong yalam jo ka riu uba wat ulayap udang keren. Watla ulayap udang keren namar ki mati jong kisah tak ki pauteng keren. Kum ya une war halum jeng tep ngidei ban lebu senti. Dengan dei. Handre kidon kinong elam hagari kijongi kiba kambil ade kum kinong elam kabagai sekti yang kalong bande yak maki smau sitom ban lek ai senti ulum jeng tep. Kindon leleng na kinong elam kiba sekti la ya gari kijongi ki paiba jo gari kijongi hajaka ban lek ai yo senti. Kelempet kin bet na kabentiu. Namar kita lesak. Terima kata ko ki parari ngilayo ya leader ko bi baden. Ginaya ka jingkasan. Kani ka ciale jo ka BPP kamdei tang banjob election. Ka BPP kami banyak election jak election banyak. Kamdei ko da. Ka BPP kami sakma banyak ya ka election banyak obat ya ulah kam sensar bangsa dur ya dari jomi. Ngidon kiri orang ba aga parti kibala kloy ban len lagi ba ka way na kita kalong ba ngin nom ailat ya ka corruption ngilaray aga parti zero tolerance ka corruption ngin nom ailat ya ka bangsa ba sisen bagala ban radde kongi bangsa tangga ta ka jagre jungi kan sawando kidon segiwe giwe ka bangina hatan pe hati tenat kita per ka bangina kan penwandur lengba jong ka jing sensar ka jungi tinamarkani ka dei ka election MDC dengan semua nama kapor kelayak teranggut ke mengkeran tinggal lawan rakyat kan ega manifesto tinggal lawan bentah haka baya sanjur ya kan ega manifesto dulu pasang kato kan tadi kimat ki jura ki bagi layat ho kan ega manifesto ki pai ba bur ki meyo ega ne ba ki an ro soft copy ki pai ba kan ki bala man pure tiba ke ide ibril ibla pendet ya kapus graduate kata kamu ka master degree haga bede ba kai bagit yo jog tourism te haga bede ba tourism ru haga ne ka manifesto la penrung ngan sipuli tangi tai benta mo kadon kani ka benta ka bede ba ka kani ka benta ka bong ki ben rak penroy kam jungok kai ban kentiu ya ka kam jongai perthei lengba jong ka culture bantau ya ki polisi bat wanra ya gajinya trelang hapene ki district council bat kinong sensar tragi halor kane kama tekene kalong tak ko na ki mat hakam mang tre kam jongi lengba jo kane ke MDC arajara usan ibakit jai bai dei u breu bodon jingkit sepang kane ke subject tidak sil na job mai ramma si buonru nomor ka skill MDC kalong kabarit lesi dia persyang ban kentiu ya kakam jungokai hakan nongkren constituency namar lagi ni kita kita ki nomor jang ngai kan dengan grand constituency kali
kaba emerge kaba mi kum kawai lagi tourist spot ada ka tourist destination. Ti kita kini kisarun sapon kita itana. Ti ya kaba kum kata kita jintu. Ti sekat kaba lai lema Ibor District Council persiangi kata. Hagne kibor kini kimat kibagila to. Haka senchar ka khadar, haka culture, haka kampen roy, haka puli ka puci berkiwai-kiwai kibangi nilabu agane ka mangtrekam. Tinggi lecur pa iba regkalam bagi negi mangtrekam pada dangi job tu ngin persiang ban pentrekam berhenti ya kini negi mangtrekam. Kawai nagi bagi bu hamni kalong ba ngin penbaik berhenti ya tajing trekam juga district council. Nila to hamni kakernit ka bahan riu ban penha ya ka rukam pentrekam ya ka kernik ka bahan riu jong koriti sencha. Nomor karukam pertrekam ya ka ni schedule 6 sa ka hadis terkau sejungi kalong lemmo lemman lungkrung lengkrang itu itau. Tagraw man hagane ula siya tep lemmo lemman so tu bayo job so MDC election ya tep itu ki prabu armut daga ngor kitu bi akam nagare. Krami ya ketu kasi report. Itu gini basu tep kasual ubri. Ngam persya kata bagi akam lagi tenring persya ka lenti tungkam madai mata ya ki bahiyen ki basem ki bodol jingedai ki chamcha jogi de namar kata ni hang ni ngilong ladagi job ladagi wan hakabor naga benta ka kam penrungkam ru nyithau de ka polisi la to angne ka polisi penrungkam ka district council kamdon polisi penrungkam kadon tang kamon jong UMDC kat pamon jaru ai bisa jaru dia dei jaru dia itu ayo ta di kalong hakata kerkom ike nang ta hagabe kini ki kam krong khajana kini ki kherdok krong khajana jong ka district council ngiyui wa hebing manong to bala mi po media bala sang bergendang ye kini ki kam krong khajana jubor babi ai di hangne ye kitur ila to bangin pen baik nanti ye kini ki kam krong khajana ki babi ai minrap na Tingkong kita kimat kijura kibangi ngila thong ni ngila raya puson ngila raya perkhatha batna habang ngila thau ki isiru nginle kumta kata gede kibangi ngidon ka jingtmu ngidon ka jinganur ban saindur pat ya ka senchar kadar lengba jong district council ngimdon kanu ka jingtmu ka basimet ngimdon kanu ka jing kwa yo mentoi simet ya kanu ka jing kwa ruing tidak berkata kadang ngakerpat dan ngikerpat iki pai ba yaine bangi ka Voice of the People Party ka jingele kadang jerong ka jingele nanti kadang jingai ndai berong ba mentang ni job lasai ni ino ka kam sanhima sima laong ka gentian sanhima hapan sandur ya ka kiong ya ka san perkai menciwa kiong sanhima sima kai dei bat kineki rukom senchar ki barim hagaba ki long shua manchua ki sandur ya ka hima tarang dan pun ba ki hima kisaindur yu pur usam jo kahima kisaindur ri kasenchar kadara po kahima tementa apat kasan hima sima kalawan hagadur jo ka politics kabagi ong ka kasan perthai habangi san perthai mata ni san ya ka perthai nagabenta ka longdin jongi bagan singan bagan bekan biang ka longdin ka pateng ka jongi mdai kung kinigiwai kibasan ya ka perthai la jong bakan bakan bekan biang ka perthai la jong ka BPP kam kwa kunta telmar kata na ko ki parri yai kersan ya ka BPP yai ne kangi ngene yai lang ya kene kalenti ngin wakra ya ke jingkala hagane ke juni hatapor ka babian tingi kerpan ibi ban ai ke jing kersan ka berapa ya iba kitbor ka basu tenang ka kenteng juni kitbor te namar ke jingwan juni isne sekmat mentai indai su tang breu ban kit ya kabor ila dei unong kit lengkor ya pengkuk kanang ai ya kene kabor penkit ya kene kalengkor namar ila pensya ya katerpeng jongi pinana mai jing kersan haupra Telembak ini kikintian te nilai biang katu nangis kam kali esai te semi paiba angka arpo itare session yang kibur ke jopi deban tap di kibur jopi deban song hayeng nama kane ka kamra jongi bangin pendak ya kata pak kajing tap ke jopi ya kabur kane kajing pendak ya ka jong kohok ban habangi tap ya kabur hangka nomrin jong kohok kajing sensar ka masisa ka bukun ki basuba de hangka bangin sui ya kalawai ka baperai te kublai sibon kublai si hazargo kublai